بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Geçmişin muhasebesi, geleceğin imarı. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. Müslümanın aziz, her rojat çet, salat çet, şu ömre met çetin. O vakti sermaye ömre me beçekid bet, em neziki hesabı ve hesabış her hesabı mastırıd be. O defter etmeyet amelacı tecid be. Ev defter et amelaku roja kıyameti vakti kinet desti medev em beri khuddini em hibetit minen. Ya Rab, eve çi deftere, çi kitabeku tışta piçuk mazın مگوتی مکری نهلایا همی قید کریا و همی تیدیا. نخو مسلمان عزیز افصالت مید بورن لازم ام حساب وابکن، ام حساب نفسا خو بکن، نفسا خو بدنا حسابه حتی امش گنه خو جوفان ببن توبه بکن. ام سرده او مسئولیت خویل هم بر رب خوا پشتی هنگی یه شخص خوا مالبات خوا مروف خوا جواک خوا امل بیرا خوا بینن که ماسیت مهبن و که ماسیت خوا امش خوا ببن. آیت دست بی که دجی مخوان دی الله عز و جل بالا مدکشته سر و حسابه. هر ایکش هوا بری خواب دیتی معنى هر ایکش هوا حساب خواه بکد، حضر خواه بکد، گلو بو صبحی چه هنارتیه، معنى بو آخرت خواه چه لیک دایه، چه حاضر کریه. بلا هر ایکش هوا حساب ویچن دیب کد الله عز و جل بو مد بیشد. ام زانن اف دنیا ام تیده زویا آخرتیه. هر ام چل وی زویه بچینن آخرت امیوه درود. هر الوی دنیای ام چه عمل بکن روژا آخرت مکافات آنجی جزا بدل وی امی بینن. خوشیا خوا جنتا خوا و نخوشیا خوا جهنما خوا وی دنیای امیل گل خوا بن. بلا ام وی چندش بیر نکن. شبروه که روژت مید بین و وقتی ام بریار خودن بلا اوین حال گوری رازیبونا رب ما ویانا رب ما به. بلا ام بحرس و طماهی خو نآوین دنیای و او دنیا بلا آخرتا مجبیرا ما نبتن. هر بریارا امدن، هر گوتنا امد بیجن، هر فعلا امد کن بلا ام بزانن رب عالم عز و جل وید بیند گلد بید حاجه هیا و روشه که ده حساب ویش مکر. جبرکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیجتن روژا قیامت حتی اف پنج پرسیار شکرت آدم ش انسان نه نکرن اوش حضور رب خواناشد. تا عمر خواه ده چه دبورات
تد جوانیا خود برچه ددا طمال خوشگیر پیدا کرد طمال خودگیر ددا و تب علم خود چه عمل کرد اف بسیارت ها دیش محمیا اینه کرد شبروه که لازم امهاش عمر خواه وقت خواه هبت جوانیا خواه هبت گلو او کسین کو وقت خواه هندکش ما بهوکه بگوکه به اویونا به اینترنت و سوسیال مدیای و فیلم و امبیجن دیزیا یه بے فایده دبورینن گلو امی چه حساب دن امی کو حساب خودن ود وا سوالا و پسیارا هر ایکش ما امش خوابه که نخو مسلمانین عزیز بلاش دل ام بری خو بدنا ربی خو بلا ام دفترت خوید عملا بقنجي وبعمل صالح بلا أم دايدر رب العالمين عز وجل مشواك سابن ويسات يبوا بيرو باوريا هاش وقت خوهي هاش حياة خوهي جيانا خوا عمر خوا دانوستاندنا خوا شول خوا القوري فيانا رب خوا بالريفات بد مشواك سابن ويسات إن شاء الله رب العالمين عز وجل نهر إيمان الدل مدى جش بكت إيمان الدل مدى قائم حاكم بكت نفس ما يدومه ملسر إيماني ملسر إسلامي ببت رب العالمين عز وجل جيانك القوري ويانا خوا مرنك القوري ويانا خوا بيتا نصيب ما ورب العالمين عز وجل أذين خوشيا معلوم سر إنسانية راكت سلامتي بون ساخت ما بدت رحمل مريت ما بكت مواب لطف كرم أخوة داخل جنة أخوة بكت رب العالمين عز وجل مش رحمة أخوة شلطف كرم أخوة دنيا وآخرت دم ببار نكت